Исәнмесез, саумысыз, сез Сибир йолдызлары тапшыруын карыйсыз. Зәйнулла абый Яруллин бүген дә сезгә үз җырларын бүләк итәчәк. Мен ауылда, Қазан ауылында туып өскен. Мен шондай оқытушыларым болды менің. Кішкене классларда, мен әйтик, Рашида апа бик жыр дәріслер бар еді. Жыр дәріслерінде ол бізге жырға, мұңға біздің көңілге түшірді енді. Ondan sonra indi zorra klaslarda, 7-ci klaslarda bizim avalga kildi Nabiullin Muhammed Gali abi. O muzikant, akordiyonda oynaydı. O indi benim kızım buldu inanlarsın. Onun bilen ulda dersler verdi bizge, muzika dersleri indirdiler. Bizni konsertlarga hazırladı. Biz anlarsın rayon üzerinde Vilirjan bulgan vaxtanda konkurslarga da bargaladık. Mine şunda indi men jırını yarattım indi. Ondan sonra indi bulay avulda garmışlar көп idi. Biz indi jaykan oranda birer motor jerde şiremde jıyılışıp garmonga qoşulup jırlap ösken indi jırlarını alıp kelgen alar аны o jırlarının barında alıp kelgenler indi bizden avul köşüp kelgende Приволжьедан indi Kazandan şul jırlarını biz öğrendik indi. Kara
Ondan sonra ben geldim Tümen'e okurga. Tümen'de bir mektep, средний, neydi, 10 klas. Şuna okurga geldim. Anda bizim direktör, mektepin direktörü Nesim Apa Barova. O uyuşturaydı, şunu bir patriot kendi o. Spektakller şehirde indi, dram teatrda, filarmoniyada. Ondan sonra biz okuyucular şehirdeki yaşlar bilen birge indi konsertler koyaydık, spektakllerde indi belgilendik. Men teki epizodlarda gana biz indi yaşlar 15-16 yaş katnaşaydık. Koçsam, bütün mında hudursamati bitken, tarqalgan, Tatar mektebi yapılgan, Kazandan keliseler gösterilerleri yok, bir nerse yok. Ondan sonra ben zavod medobорудование indi işledim, işe kirdim. Pensiya haliganda işledim indi 37 yıl. Ben profesyonel elektrik, высоковольтник. Мен испытатель высоковольтного оборудования. Мен мына шушы армияны кайтканнан бирле менә бүгенге көнгә кадәр диярлек инде бер кайда да катнашмадым. Инде ничек дип әйтим инде менә сәхнәләрдә или берәр кая. Инде булай үзара дуслар белән җыелган җирдә мин һәрвакыт җырлыйдым. Мен кая гына бармасам да мине сорыйлар иде. Мин беләләр инде. Шуңа күрә, җырны ташламадым мин. Җырларны яратам мин, шундый мин ничек дип әйтим инде, лирикмы, шундый бер манкилар ярата торган кеше идем инде. Бу инде бердә уйламаганнан килеп чыкты. Мин инде әбүзәр тартты инде монда. Тартты. Шуңа күрә мин аны тыңладым инде, бераз күңел ачылыр.
Benim birek eşim pişa, bana hazır biz indi yana perestroika, demokratiya yaklarından indi biz hazır özümüzün neyine tilimizni, kulturabızni indi yukarı ko'tarmoqchi bo'lamiz. Şoňa körä men indi ni şitde kalasım kelmedi indi. Biraz bolsa da men indi elekki geçirlerini eybet bilem. Şoňa körä yaşlarga işitsinler edip indi oýlaýym. Tileýim indi. Tapşyrygyňyz tamam, birge bolayk, birden bolayk. Sag bolýaňyz.